बेलाइके हामबाय दिनै 12 तारिख फेब्रुआरी 2020 जों IPFT नि बेदाग युथ IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग जों खालायजाखा आरो सिनि खुमुलुंनि नारवाई कम्युनिटी हॉल हायकबा कॉन्फ्रेंस हॉल दिनै नि मीटिंग सिनि Honorable Youth IPFT ni President Barang Menang sini Dhananjay Tripura bo sapai malia ayang bini district haika boni division kabang ma program ni karonai haipuna sini tini ni meeting ni sabapati Barang Menang sini Youth IPFT ni President Vice President Barang Menang sini Da Raju Debbarma ni President Chairman Siva Samtini meeting Klajaka Senior meeting go Youth IPFT ni AGS ni Prakash Debbarma the Youth IPFT ni AGS ni Da Pusrai Debbarma the Youth IPFT ni Central Committee ni maximum leaders no bhai sapaika te kok basalaika tini som decision haikaba sini je program je meeting ni agenda amkha 2020 ni जे Youth IPFT नि फाउंडेशन डे 16 तारिख फेब्रुआरी वो जों खालायनानै थाङै दङ आबोनि बागै दाग्लायनि सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे लाइ थांजा गोबां बिसिनि स्लाइ दाग्लायनिबो सोंते एसे जुदा खालायै जों सेलिब्रेशन खालायनाय Youth IPFT नि जे मोटो तै जे Youth IPFT नि नाहरमं अब IPFT नि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन नि अंगैनो जों लाइ थांनाय गोबां बिसिबो जों स्ट्रागल खालायफैया एडिशनल तुयै कताल हास्ते त्रिपुरालेण्ड नामनानि हेकबा सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नामनानि स्लोगानो सिनि स्लोगान दंगो स्ट्रागल फॉर न्यू सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड अ स्लोगानो तुयनो ताकलाय बाहिनो जों 2020 नि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे अब जों खुमुलुंनि डिविजन नि बिसिङाव सिनि नुवाई कम्युनिटी हॉल जों ताकलाय खालायनाय ते सिनि अ प्रोग्राम सिनि रेस्पेक्टेड पार्टी नि सुप्रीमो हेकबा IPFT नि प्रेसिडेंट सिनि बरं मनang सार NC देबबर्मा बो फैनाय ते IPFT नि Tangfang हायकबा जनरल सेक्रेटारी हायकबा सिनि ट्राइबल वेलफेयर टे फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बो मिनिस्टर सिनि बरं मनang सार मेबर कुमा जमातियाव फैनाय ते IPFT नि गोबांमा सेंट्रल कमिटी नि लीडर्स एडवाइजरी बोर्ड कमिटी नि लीडर्स ते ऑफिस बियर अमा हायक्लाय जों ज तननो इनविटेशन खालायजाखा अबनो कारिबो IPFT नि जत ब्रादरहुड ऑर्गेनाइजेशन जे तंगमानि IWFT आतिशा त्रिपुरा फानक्राक बदल तै अन्य एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन जे तंगनाय बरफनोबो जों इनविटेशन खालायया तैजिनि प्राय 33 डिविजन कमिटी दंगो सिनि Youth IPFT नि ए 33 डिविजन कमिटी नि जत डिविजन कमिटी नि लीडर्स बो फैनाय ते डिविजन नि जत रीजनल कमिटी हेकबा डिविजन नि बिसिङाव सिनि लीडर्स दंनाय बरकबो सफायफैनाय ते Youth IPFT नि सिनि स्टेट कमिटी हेकबा सेंट्रल कमिटी नि जत लीडर बो फैनाय बना करिबो सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन खालाय नानै थाङै दंमानि बिसिङाव कायसा कक्तुम काहाम सिनि Youth IPFT नि गोबांमा लीडर्स जरावा पद्रिफोर खालायै लामा करनाय बरकनोबो जों इनविटेशन खालायजा ते बरक बाहायनो तैसा जोंबाय बाक्सानो गदाल फैनाय ते बनो कारिबो त्रिपुरा हास्तेबा गोबांमा थोमकरं बदल तंनाय रनि बिसिङावबो मैक्सिमम चिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे आव फाइ पार्टिसिपेट खालायफैनाय ते जोंबाय गोरोङैनो सामं तांनानै बागै बरक वान सग्लाय दंगो आबनो जों बरकनो खा काहामबायनो लामसकनाय ते वेलकम जानांनाय जे Youth IPFT नि फाउंडेशन डे नि प्रोग्राम
Ang on behalf ongoi UDIPF ni tangphang hai keba General Secretary ongoi ang Tripura haste ni joto lukurokno no kabongnai sini o UDIPF ni Foundation Day ni bisingti hai keba celebration day ni bisingti khlaioi jong joto lukurok ni thani no kabong mungnargo sini o program o phaioi manjak phane ni bagai te o program na naithogrina ni bagai te a program ni bisingti khlaioi sini beskang ni thinang ni lama hai keba sini Tripura ni diman no jeng teibo kusugo tisai mana ni bagai sikla ni fan jeng haina hai lukurok ni thani bo jeng kabang mungnargo kaisa sikla hangkang kai bini IPF ni bisingo jeng tini amono poriskar babe jeng khlaiman kha je youth ni fan hai keba jubok ni fan abo chini dopha yok sokna ni bagai hai keba chini dopha buibai satok jagai tongmani yakni yokna ni bagai UDIPF ni masbi bini responsibility nanggo ekaba sikla rokni daitto tongo ba sikla rokni fan tini jongnuka thangnai bidan sabhawa je Tripura o 25 ta bossor CPIM tongnai no jong tini Tripura hastene hoite je 20 ta seat Tripura sane ST reserve seat tongmani je assembly seat abono jong borokno antoto bidai khlairi mankha abo saboni obodan hingkai jeng nugo tini maximum Tripura sa sikla rokni obodan aboni bagai chini sikla ni fanno chini sikla ni naharmung no chini sikla ni je imang no jeng abona muk thangkai tlangai thangnani bagai chini je program jeng yagona kha abona jeng buskango je kono krome jeng abona success khlainani bagai tini jeng jota central committee UDIPF tini ongoi jeng kok chablai kha aboni bagai tini joratui asukna jeng buskango nara joto nono phainani bagai joto nono sini o pandau phai majaknani bagai ang joto lukurokno ko bagoino tini ni kok saklaimani hekaba tini ni o sini kok kacharmani no ang asukna joto nono hambai UDIPF ti aiblok thom Tripura dak timanthom 12.5 lakh khoda pa daktana pyok jaktang